tuna thala ka kan hmu mek hi Brazilian Ronaldo the phenomenon kan ti a ball khat lai Italian defender tha pahni Paolo Maldini le Fabio Cannavaro ten dan tuma sliding tackle an nei lai ani a he thalak hi football ngai na tak tak tu te chuan a hlut dan tur kan hrethiam mai ome ama Ronaldo ngei po hian soin he thalak Maldini le Cannavaro te ne na kanin beina thalak ngei mai hi keima atanga thalak om to azonga Mawi Ber ani ati hial Maldini le Cannavaro te kha defender satlia lo tak mai khovela a bera ngai tu tam tak nei khopa quality nei sang leadership le engkima complete defender tia soithin zingami annia pakhat jok chau po nilovin an pahni ngatin Ronaldo hi an chil ron ania atalpit em talpit lovem ti lam ai ma chuan player pathum thalak ro rowa football tarmit atang chuan a moidan hi athuk bika a hlutna asang hle achan chu heng player pathum te hi top class quality nei theu ania chu chuan he thalak hlutna hi sang taka ada ani Ronaldo mewin keima atanga thalak om to azonga Mawi Ber ati ngat ania nangni pon amoina in hmu pui thiam ve tho karing